Omugusi Mwakono Uhuru Superstores na indi yakoretire Black Friday. Next tariki ya 25 cy'umutinyo wa 11 ninjobwe kumbulire ibintu asamaguri yayo akire omoroka bunabono ebintu by'ubwagaci buna amabati emisumari kisimiti kicuma nekirangi egatinto bindebinge oigo ninjobwe kumbulire kindagira bunabono amasira mandasi aliyo kuruga emechere kisukari amabuta y'icinyeni egatema munyuranda mange ayuri kumbulira sedihurira mu buko bitobeyo byo gutumika asenga bunabono kisabune kitishio chipampas egativinde binge byo gutumika asenga aserigurira mu buko ninjubwe kumbulira ya onsi asitituka cya Uhuru Superstores imeyobo cyo busongo litukone yuma yekitariki ya 25 yane Black Friday tebyo musani twenyorere amamunyire ye Christmas genkyo ime ya Uhuru Superstores.